Naindo mwancho muliereria kirogenderete kubwatia miroberi yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii charagire Chinsa Isato ekarango kwarigania SMS ya Amayia ngomanyena yana kwariganire asenchera ere yobwikiranu nirabuna sensemeri ya Facebook ni ora tunyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News ya somutandao Twitter ndabogo twitwetera @Ndizi TV News boigo ekenengere kyao nabo sangana ntwetera se namba era se screen ya ugagu ngo kwarigani korenderi tangani tikatora nyore gatiari ngo wariganeretie asenchera ere yobwenge bodi area tenerete aba mangana ya matem Kenya National Examination Council mpaka boni gatera kana bali ekeombe ya kupet koganie keombe kyane kiwakana bali mu kibesa anene bali batenereta amatemwa manene imeyense. Kwa njia hiyo ikiwa mna mashahidi mnaweza kuwaita na mashahidi wenu wataapishwa na kuuliza maswali. Abakageru wabo komugokora maiso mwana sagi ni gotia kwegerera bose bwekigambero na gotiani wabatabwati abasaiti korwa sensemo yabo. No one, and I repeat, no one will destroy any property belonging to the people of Kenya. Omokonyi bwo murai bwense rigathigashawa kwenekya bunati bari gocho wanchonde bwensi gosarie nibo yaba Kenya. Manchi muliringo kwarigania yonkomanyia yomananda manke asenchera ere yobwekirano retariane Everline Osero tokubwatirana nere Joshua Auta kwenekya buna wekeire asensemo yebimanyerero tokuyachaga kurwase county ya Kisii ya wasaba kigerwa batatu abo bakageire komukonora maiso omwana bw'emyaka 3 junior sagini nigo baikiwa bosio bwekigambero ase banyorekana na mamocho yegekorekyo bosibu munachiebi na Christine Ngweno nigo ateba buna batatabu nigo barachie ko ikiwa bose bekigambiro citariki 27 cy'umutienyo yega ase barachie kwegerera anagotiani wabatabwati obosaiti korwa sensemo yabo. Kwanza mtaapishwa. Mkiapishwa mtakuja upande huu. Mkiapishwa mtauliza maswali na kiongozi wa mashtaka. Mawakili ambao wako kotini pia wanaweza kuuliza maswali kwa niaba ya mtoto yule. Na hata koti inaweza kuuliza maswali. Kwa njia hiyo ikiwa mna mashahidi mnaweza kuwaita na mashahidi wenu wataapishwa na kuuliza maswali. Njia ya pili mtasimama upande huo mwingine. Mtaapishwa na hamtaulizwa maswali na kiongozi wa mashtaka, lakini wakili wenu atawaelekeza. Katika njia hiyo ikiwa mna mashahidi mnaweza kuwaita na watahojiwa na upande wa mashtaka. Njia ya tatu na ya mwisho ni mnyamaze kimya, muongoje uamuzi wa koti kulingana na ile ushahidi ambao umetolewa na upande wa mashtaka. Katika njia hiyo ikiwa mna mashahidi bado mnaweza kuwaita na watahojiwa. Kati ya njia hizo tatu umechagua gani? Witnesses? Yes. What is the mode of defense? She is preferring that she will swear. Ryan? Preferring the swearing the Bible. Yes. Konane hiyo siku 28th of April. Togotigana nayo nigo amate yo moroki wa wekrasi 11 yobeteka gusirubuma bwaye ko bwatkana no baskano bwepara chingaki atumetwenga erioko ya school fees korwa skuru yaba muraya maranda yogotoka me county ya Siaya bagenderete komorero mwanobo nango nakomochia skuru eyo asogo tatomorobotinga chingaki barenge gutuma omwana yo nabona nigo baganiria serikali goswagati nakobakonya konyora obwene bwabo bunatokumanyiwa no murikeito Brighton Makori. Shule ya Maranda ni shule kubwa sana ambaye inaweza istahili
ipigie mzazi simu ama wafuate ile protocol ya shule. Na kama anakuja nyumbani, mwalimu ananipigia simu, anapea mtoto simu, ananiambia ongea na mtoto. Lakini hiyo siku mbona wako nipigia simu, wafanye vile walikuwa wanafanya hapa awali. Hao walimu wanakosea sana kwa sababu siku hizi mambo imekuwa digital. Ayo naro amaboli ataranyora machibu goikaboniga ase amate iyo mwana nyagusira uyo ri wasoma ase skuru ya maranda uyo nyoreto mubasukana gusira ogima bwaye magiga abateneri be skuru iyo nigo bamosere tukuchika erinda chikuoyi chibesi chiatigaride che skuru fisi ase enga yabo yegotoka ase ensemo ya Nyamakoroto ase bunge ya Kitutumasabe county ya Nyamira nigo bono ayamate amona basani ibe amate yo baichanire ngane yo ningiki ari korera omoroki woyo goseri ukorwe skuru abaiboli batamanyiri. Akona simu ya mzazi. Jambo la kwanza wangefanya kama walimu, professional teachers, kitu ya kwanza wangekuwa wameinform mzazi. Ya kufukuza mtoto weekend, tafadhali walimu, tunaelewa mnatafuta school fees, tafadhali weekend weka mikakati before. Korengana barabo nigo bari no moichano monene asebono babolirie amachibu koererwa korwa ase skuru eyo. Ili jambo limestua sana sababu kama sisi familia tunashangaa sana. Sababu huwa kila wakati shule iko na masharti yake na ile protocol ambayo vile watoto wanaachiliwa kutoka shuleni wakikuja kwa wazazi. Swali yangu kubwa nauliza, hii shule ya Maranda ni shule kubwa sana ambaye inafaa istahili ipigie mzazi simu ama wafuate ile protocol ya shule ndio mzazi aweze kujua ya kwamba kile kitu inaendelea. Boigo nigo bono banyarire bakomoja mwasiri wichisemi ese majogu ane goikaboniga nigatara kwanera engane yo. Nataka lielekeze kwa Ministry of Education Machogu. So far kutoka hiyo siku hatujaona any response. Sasa kama sisi familia tunalia sana. Amateyo nigegendete gwichandingane yo korengana nigo sokoro yo mwana ya Nyaraka gosira matuko abwangoiga. Hata mkijaribu kuangalia huko nyuma, juzi ndio tumemaliza kushika anko. Na sasa tena nyingine. Kwa jameni, kweli sisi kama sisi wanyonge, haki yetu iko wapi? Bono nigo banyarire bakoboli oboteneri bwe skuru ya Maranda, shule kuu ya Maranda, mwalimu mkuu na staff kwa jumla. Ile kitu naomba, tafadhali hebu muje tusungumuze, tuketi chini tuone shughuli ile tutafanya, sababu sisi ukiona sisi ni maskini wewe hai. Sisi ni watu ambaye tunafanya kazi hii ya chwakali. Sasa hii ya chwakali my friend, hata vile tumejaribu vyovyote tukapeleka mtoto shule huko, si mungeweza kutusaidia jameni? Tato mwabo nyagosira nere nigachanire ngane yo. Kabla hatujafika ndio mwalimu ananipigia simu saa 4. Sio hata kupiga simu, ni kuandika message. Eti nilituma mtoto hapo akuje school fees, alifika. Nikamwambia unanitumia mtoto bila kuniambia na mtoto wangu amekufa. Akakata simu. Boigo nigo ainyoire omwana oye aneno yagoteba urenge bwa maskani kurende nigo bono akuchukumubora samaboko aye. Kwa mtoto mzuri, mtoto ako na heshima, akiona tu mtu mwenye amemshinda miaka, hata ukimshinda mwaka moja tu anakusalimia vizuri na mikono miwili. Naongea ana story nyingi. Neno moja tu mmemalizana. Hilo namuuliza ndio anakujibu. Ana story nyingine. Ni mtoto alikuwa mzuri. Mtoto ananiita daddy, leo nakuja nyumbani, nataka nikule kuku. Tafuta kuku lakini nitumie transport. Yenye unaniwekea na chenye nakula. Unajua mimi ni binadamu. Ananichekesha tu. Lazima nikule ndio nifika hapo, nikifika nipate kama nimeshiba. Ripoti kitaseni kia Ndizi TV iredhariane Brighton Makori. Miyamano murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikira numero bere bogo sangireria ebirengerero by'abananchi kubwatikana n'amagendero nigo korekana asensemo ya Kiamwasi yo gotoka se wodi ya Kitutu Central ase yabwatanya chi wodi Isato abwase abananchi barwe ebirengerero byabo kubwatikana nali baganitie abega kwewari bagari tangani kirenga kenene nigo kiarenge kubwatikana nokogareiwa wepara iyo kogenda wekase technical gose skuru bobundi ya Kiamwasi nabo chi skuru chinde asensemeyo muriketo Mildred Momanyi nabawikirana asensemeyo nagotwariganira roboti rwa senchire kubwatya.
omurobulyo busangireria ebirengereri bya bananchi Gusii public participation nigo okorekana ase kenyoro kya buchura ime ya Kitutu Central Ward county ya Kisii ase kirenga kyabo kyarenge okorosia ibara egochia ase skuru ya Kiamwasi yere technical skuru yoburuso amone secondary gati ya magendero ande amange ase gati ya baraibekirana n'abagambi kurwa ase chiwadi chonsi chibwate abachura Isato omu MCA okitutu Central Duke Nyarango gati ya bande abange bono abantu baitumba cyagaiga asubonge mono asenjire yamo yo kumanyanga imiduki county government ipangite biduki bipangire kuri asema ya national government mono bari bakora kigaskirie cya advertising ba apply so tatie banyore kigasicho ije bakonye nande bari questinga onye no kubwa abana baito bache ase kitiveti kiya batakosoma batwara ubuvundi ikiara mambira bututagete batakotoroserie ebinto yamaboko abateneri korwa ase abisiyo mujumbe bwensemeyo amono mu seneta bwe county ya Kisii nigo basanga ali ababwate ebyo kimita kere kwa gachi bitatu una abegete propose yaya obusaba gwitungoli na urobisiyo muchumbe digababwaterana n'aba MCA nabo igo community umuchurano mu matara digababwaterane elinde nali amagendera arache gaese skuru yeito se kenyorege geto gya Kiamwasi chipara cyangere kuri kwakira enjera chiko bangwagara chigo chikonya igera access yebe so egente kine kerengere likia bari baranga sini chipara babwate kerengere likiba kubateramu egera chipara chinyare ko bakonya so gwa ikere binde bya rose byo basomi binde ne chskuru cya primary binde ne chi rehabilitation nenya gitari nero nebinto binde binge mono kirengete county government abagambi na baruboni gobanekeria abamenyi buna bachikurwa obulendi boisaine guchia ase skuru eyo twakore parasengia abwese twashua a community twashua n'abagani baracho n'abanafunzi na security nebe ese kenyorekyo nesi institution yecho abamenyi bensemeyo nigo bakambya mono ase bagokera igitambukire kyo gyo kugalia epara eguchia ase chiskuru ekyo igona gokire sana so mupango twa begete nga tumirane linde litonyare ko igora chipara singenchi ya magendero yo muchura na Kiamwasi na abatobyuka ina baminta bamatara asengenche yo nagokire umwito twarangiretie aba MCA baito aba chief baito na all leaders ya museneto ito is well represented yo muchumbe twagokire nande baitikire ngango tokonya bari singenchi yo kugendereria emiradi yonspiere gaiga buchura na mono ase kenyoreke gya Kiamwasi ase chinga kecho nigo omo MCA okitutu Central agania abamenyi bensemeyo gochakwoye chifom chijibasari likwelikia Jumatano ewiki gocha na yani gagocha maiga yo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba arati gutangasa benne buna oyana nire chibesa chechibasari ejuchure chimilioni 135 gochia ase county ya Kisii naitwa sasa mwichi ward governor na toa na propose to story 3 million kile ward igo na ngosaba abantu baito bakitutu Central Ward Jumatano tubate gocha bache gari office yane gari ya chiefs camp batakuya kifom omwibuli agocha mone kibande kiaye aicha mone birth certificate y'umwana onye umwana karo rentakana barete death certificate ya baibuli elinde bae which form baichori elinde ba nde tuchiko ba chipaza licho kuripota ya Egetasen kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Mbia mano umurikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu aboro kiwa wetani chimi sano korwa ase skuru yobobundie kerbo yetaye yo toka sebunge ya North Mugrango ime county ya Nyamira ni goritko lya rero baba kubekerwa chigutwa amayaga yo gukora amaigerio abo no murobiro bagokora wana Joyce Mwale oyoro muteneri we skuru chobobundi ase boigo serikali ya county na boigo serikali nene chia bodiwe kwene kya magendero ase enseme yo murikeito job manki na manki Nigo yaba omochengo omonene asomoyega bokobekera egutwa aborokyo gwetani chimisano imesukuru yobobundi yekerubogie chai egotoka ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Mongare Oriku Hoino Hasiba Orina Boigo abakorete buya ase chinsemo ao mbaegwa ebiegwa
asomo yega oikera nuno director otenenerete chisukuru chobubundi TVET Joyce Mwale oyo kwanira emeroberio eserikali ebegete asarwa ogosemerigo chiase sukuru eyo buna eserikali nebegete emeroberio ukinia ekerengo ge sukuru eyo gochikoba a national polytechnic. We are committed as a ministry to ensuring that our TVET sector succeeds, whether it is in terms of infrastructure, in terms of capacity building for our trainers, in terms of looking for jobs for our youth. I think that will be done. Nasegeta basaigo swasi chusukuru chobubundi asate bo manyi bakonyora ko rwaroro na ubora chikoirera amagenderero asense ito ya Kenya na boigo omonto gwetenenera. Encouraging as Ministry of Education that we do a lot of marketing for the TVET sector. This is the only way to go, and this is the only way will help our youth to gain gainful employment and be able to be very useful in the society. Ensemo yesukuru mbachengera boroki wo babekirwa egutwa na goteba mberu ete kogendereria esukuru eyo.